Guys, lahat mo sa pag 3 points ako. Coach Mab, Coach Mab. Sumayong adlaw sa tanano. So for today's video, akong ipakita ninyo ang among lingaw dere sa Japan sa usahay og walay trabaho. Wow. So karon na sa gym nagbuhat ng basket no. So akong ipakita sa inyo ang among mga moves. Okay, so ato nang sugda no. Okay, si LOIETV dribbling the ball, pass to Kano for 2. Yes, 2 points. Again, Louis dribbling the ball, borting Bayaha, may nagdagbula. Pass to Clyde slicing the cake. Yes, 2 points. Louis again dribbling the ball, crossover, pass to pick, awas gawas ang tinae, awas, okay, 2 points again. Oy, 2 points. Gili up lang sa kontra. Louis pass to Kano, step back to 3 points. Yes, kaban. Okay. Hapon, slicing the cake. Yes, 2 points. Louis dribbling the ball. Kita kapasan ni Hunong. Gidribble. Gipasa. Okay, gidribble. Okay, oy, nipilit. Manoon sa board. Tanggalaw-gaw. No, so naundang ni kadali dia. So Louis slicing the cake for 2. Yes, 2 points. Okay, Louis again. LOIETV dribbling the ball. Nangitag kapasahan. Pass to Gugoy. He picks. He jump. Yes, 2 points. Japanese shot for 2. Yes, 2 points. LOIETV on. Nangitag play. So muna play katag-katag. Murag ta iskanding. Okay, dribbling the ball. Pass to Kano. 2 points. Yes. Gugoy. Dribbling the ball. Okay. 2 puntos. Oh, yatak Clyde. Oh. Okay. Low with the ball, with the pass break, with the layup. Oh, pwede pa nahunong pa. 2 points. Up. Ay, 2 puntos. Louis step back. Up, step back. For 2. Yes! 2 points. I-check kita. This game is brought to you by Rugby. Dikit na dikit. Louis reading the ball, pass to Gugoy, bunda. Gipasa ni Ninin. Okay, 2 puntos. Dahil na nag-ilog na sa bula. Giila jud ko. 2 puntos. Gugoy pass to LOIETV fake, step back again. Bang! 2 points. The Japanese character. Yes, 2 puntos. LOIETV making a play, pass to Kano slicing the cake. Yes, 2 points. Pare, 2 points. Luot, may awas si pare, nawalas pare. Kita kapasahan. Ipasa ni Gugoy. 2 puntos. LOIETV again, dribbling the ball, nangitag kapasahan, pass to Kano for 2. Yes, 2 points. Louis dribbling the ball, no? Nabuhat og play, katag-katag. It was at this moment that he knew na diha he na. fucked up. Ni awas na siya. Waman malungso si Kano. Okay. Alright. 2 puntos na kontra. So, grabe puntos. Kilubong naman ng mga panahon na, no? For 2. Yes. It was at this moment that he knew Iunsa niya he pagwani ang fucked up. hapon, no? Wani ang hapon. Okay. Louis again, dribbling the ball. Pasa to. Kuyawa mo pasang bumplado si Tao bala. Pass to Gugoy for 2. Yes, 2 points. This game is brought to you by Rugby. Dikit na dikit. Ang galing. 3 points again ni Kano. LOIETV dribbling the ball. Pass to pare. Ya, kumusta man imong duha ron? Dulit talaga po na. Uy, anong gamap naman garon? Wala mo ko'y puntos. Ipamap lang ko nila. Wala, kaluoy ni LOIETV. Lo, Suko mo, tiguan mo. Sam, koy. Suko mo noon. dugay mong kay ka daw.
So, salamat sa nag-follow ha, sa nag-trending na to ron. salamat day. Oo. 1 million views. Oh, thank you sa mga subscriber na Sa to atong dira. mga follower na to. Oh, Sagang sa salamat atong po. mga follower. So, mag-map sa taron. Sige. Sige, Kim. Saan tigong? Suko man. Ano mag-ako? Naman. Mo na imong amo. Yuy. Aw. Dili din na mo. So, dagang kayong salamat sa pag-follow, no? Ay, sulit na day. Thank you. Sige. Alit na yung matanda. So, see you next time, no? Kaya wakay ko'y puntos ron. Okay. Salamat. Sige, thank you LOIETV. Ay, Salamat.